Hello guys, good morning. Karon mo sayo kog adto sa Kuswe kay para mangumpra og isda og akong ibaligyaw niya. Just keep on watching guys. Ngit pag yun ang akong background kay alas 5 pa man kapin ang oras sa buntag. Ako raw sa ang moadto kay daghan pong trabahoon diri sa balay. Ang hangbana ibilin na diri sa bay. Nya siya lang po ibinlan sa among mga bata. Ako'y pag-abot na po diri sa Kuswe Fish Market. Atong tanawon og pila ang kilo sa isda karong buntaga kay dili man parehas ang kilo kada adlaw kay depende man sa kuha sa mga mangingisda. Bangos ipasaya ng akong napili karong buntaga nga akong isuroy sa among mga silingan guys. Salamat sa Ginoo guys kay nahurot na jud ang akong gitinda nga isda. Walang ko ka video sa during sa akong pagtinda kay lisod ang po kayo i-video samtang na maligya guys. So salamat kayo sa pagtan-aw unya. Sa wala pa ka-subscribe, please subscribe to my channel, Madiskarting Boholana. And see you on my next vlog.